Nevidjeno. Eno pravk sem imel, potem sem šel pa še v Špara in ko sem šel tam in parkirplaca proti domu. Se en možakar ustavil z avto, pa je rekel, gospod, vas zapeljem domov, ki je videl belo palico. Lepo, nisem rabo, ampak sem se zahvalil.
da probamo. Vsakič nekaj nove dodam, tako da tole je bolj. Pismo s čilijem pretigavam. Ne se bom, ampak nima mira.